Bijing tabir ba khoi puno po image TV na taram oksha bagal loina na Pradesh Kumar na khurumjari ngasige maroi ba pauda Orientation Program on Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007 and Manipur Rule 2023 program pagthokre so thei phurup ki numit taret ni chathagadaba Conference cum Sports Meet 2026 ngasi purum Sumbang Village da hudokre. Is India Miss Glamour overall the gold medal amadi fine natural the su gold medal lower krabi no item din thoingam bibu taram okre. Doinana. Pakistan ki Islamabad the suicide bomber amagi attack the mil humpumapal secret mapungapo lobirasi District Administration Infal is amadi District Social Welfare Office Infal Iska Kusamnaraga Orientation Program on Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007 and Manipur Rule 2023 term ama ngasi Infal East DC Complex Panchayat Bhavanda pangthokre from Aduda, Infal East ki Additional Deputy Commissioner R.K. Dayananda, District Committee of Senior Citizen Infal East Member R.K. Nimai Amadi Hanagi Rimski, Head of Department, Secretary Professor R.K. Lenin na Athoy Mitunglan Singh Oiki, Amadi Thoram Asida Saruk Yabala Kiba Ahal Oirabas Singda Achamba Khudol Port Khudol Tamduna Ikai Komnaki. District Social Welfare Officer Infal Iski W Thamapati na Phongdo Kibada Subanomba Ngamdraba Chahi Humpugi Mathak Lairaba Ahal Singbu Masamasu Singna Miwat Minekaya Ama Lairiba Sing Asida Maintenance Asigi Act Asigi Application District Magistrate Singda Tharakpa Yargani Hairiba Act Asigi Maru Oina Pallibadi Mama Mapa Ahal Oiraba Singidamak Makoigi Chan Taknanaba Ana Ayeki Award Apa Sing Pigani Haiba Yauri Manipuri Oina Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Rule 2023 da Semkre Rule Asida District Tribunal Ani Laiduna District Magistrate Natraga Subdivisional Magistrate Presiding Officer Oirga Makoigi Makad Nupi Ama Yauraga Member Ani Laigani Subdivision Kudingmakta Committee Semlaba Matung Government da Thaduna Gazette Notification Phongduna Trial Pangthokpa Haurgani Masida Infal East Laiba Ahal Singna Masamasu Singna Orpi Nebiba Singbu Ek Asigi Makada Matik Chaba Phangpham Thokpa Hak Sing Phangangani Haiwa Pham Sing Hongdoki Manipur ki nauna semlaba lenga ki Chief Minister Yumnam Khamsana Mahakna Chief Minister Oibadagi Miyam ki thorom ihan hana saruk yaba oina Wangkhai High School da pangthokpa Pariksha pe charcha 2026 ki thorom da saruk yakre Department of Education Schools Government of Manipur na sinba thorom aduda Manipur Legislative Assembly ki Speaker Thokchom Satabrata Deputy Chief Minister Losi Dikho Minister Singh Govindas Kontaujam Amadi Khuraijam Loken Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal Commissioner cum Secretary Education Ningthaujam Geoffrey Shu Saruk Yaki BJP ki National Leaders Singna Laukalakpa Akhanaba Khongthang ki Makhada Kangpokpi ki MLA Nemsa Kipgenbu Deputy Chief Minister Oina Wasak Lahon Kiba Amasung Churchanpur Assembly Constituency ki MLA LM Khokte Amasung Tipaimuk Assembly Constituency ki MLA Sanglur Sinatebu Infal the Puraktana Wasak Lowana Singbagi Thorum Yaholubudagi Shawarba Kukigi Kangbu Kharana MLA Ahum Asibu Social Boycott Taukre MLA Ahum ki Mitam Mafam Kamrum da Mai Thakre Manipur the Ingtapa Puraknaba Center na Lokalakpa Khongthangi Makhada BJP ki MLA Sing Punsilak Padu Kuki Kharana Yamna Kanna Yaningdabu Pungdok Naraki Pung Taranitwagi total shutdown Torki Madudasnatana Yu Ngauba Kuki Naha Kayamarum Lambi the Thoroktuna Mai Thaba Lambi the Lakpa Gari Sing Tugaibana Singba Pamdava Thodo Kaya Tho Laki
masing yamlaba nupi sing lambida thoroktuna MLA ahumgi maming pallaga michen ni haina law khonglaki MLA ahumgi maral mathum sing soktanaba Central Force na akan wathau lokot pagaloyana ngak sanbagi thawak chathari kuki naha kayana Central Force singa muknabagi thaudok thoki Central Force singna kaplak tear gas cell na panbadagi aso open kayasu yauna ki hari Kangpokpi district ki barong chanba cycle da miyam tholak ki amasung lambi tingduna protest tawki moreda masing yamlaba miyamna kuki jo MLA ahumgi mayokta pendabgi kholau larduna wakat khongjang chatki Chuchampur makai da su total shutdown toksinduna micham miyamda ngasi ayuktagi hauduna awabana hanki shutdown sogat pakangbu singna lambida lakpa makhal kya gi gari sing thugai ki lambida nung paisanduna lambi chattanaba thinglaga thamki makhoi gari thugai bududa Mizoram romdagi lakpa gari ama yaurubadagi state aduda leiba miyoi kayana su kuki jog protest adu yaningdaba phongdorakhi Indigenous Tribes Advocacy Committee na kuki jog MLA ahum matu nama sokpa yaroi haina warning tokre International Science Olympiad Foundation sinba GK English Maths Science amadi atai atopa Computer Science Social Science stream singi competitive exam da Journal Gold Medal amadi Distinction Award panglaklaba MMS Genius Academy kaksingi mahir kunipan da Gold Medal amadi Meritorious Certificate sing yenthokre loinana Maths Science amadi English ki level 2 exam da changdamnaba yauragadaba mahiroi singda mai palaknanaba we speak Hariba International Level 2 exam asi lakliba tang nipan namaijing numita Unaco School Maitram Infalda Manipur punwaki oina pangthokani maduda school asigi mahiroi humpunipan na saruk yagani hari Manipur ki tongan ba village taramapal romda khundareba chothe furup ki oiba numit tare ni chup na chat pangthokadaba apunba conference kam sports meet 2026 sote students union manipur na silangduna purum sumbang youth club na yumbu oiduna ngasidagi purum sumbang village sandel da honabi matung inna hodokre preserving heritage inspiring generation haiba timda pangthokadoriba thoram adu hodopagi thoram duda athoiba mithunglen oina MLA Chandel AC Dr. SS Olis Thormapu oina Principal JNB Chandel Dr. Amerson Sankhil ikai khumnaraba mithung oina Naga Women's Union Manipur gi CS Priscilla Chiomai amadi athoiba thobu oina President Kam Chothe Lim Abom Manipur Thau Malsawan Chothe na saruk yaduna thoram adu hodokhi Thorom aduda athoiba mithunglen giwarol pirduna MLA Dr. SS Olisna phungdokhibuda Chandel district asi apikpa district ama oijrabasu tongan apikpa purup kayana khunda badana amadi lol taradagi hena ngangnaba lamdam amani aikhogi purup jati asi piki masing yamde haiduna aikhoina pukning sonthagadaba wakal hantagadaba nate apikpa purup jati ama oijragasu aikoina isa gi culture tradition amadi identity ngaktuna thamlaga sauthokna hingadabani haina su phondokhi mahakna makha taraduna hai mahaksu mahiroi singi lusingba ama oina horakpana mahiroi lup singna hojik thengnariba pudong sadaba kya asi munna khangi thengnariba awabasing mayoknanaba hotnabada mahaki maikaidagisu angamba mateng soidna pangani amaromdasu Chandel district asida khul masing yambana lambi thongda amadi hiram kayada awar apana pik thana leiri masi mahaki maikaidagisu angamba makai hotnari masida isorna su thaujan bishnu loinana amaga su angamba mateng pangnasi haina apil tawki Aikogi heritage ngaktuna thamba haibasi aikogi horokpambu ikai khumnabani masina haukiba matamga samnahanduna aikogi tungi mirolda sense of belonging pigidoribani haiba wakhalonda pangthokliba thorom aduda tongan ba khulsingdagi lakpa mahairoi artist amadi sanaroi kayana tongan ba hiram kayadasu athoi ehen tanagani hairi Idea of Manipur Sagat Naba Hotnabada Kanglup Puruk
खाइदना थबक तौरगा साक्थुंग फंगलमदाइदना मैतै पांगल सिंगबु इंथोक्तुना थमलगदी मतौ करमना आइडिया ऑफ मणिपुर सागतप ngamgadori एनडीए लेंगाक असigi करी करमबा अरोनबा एजेंडा लेबनो हाइबा अदु मियामदा मयक सेंगना खंगलु हाइना मणिपुर फेडरल ऑर्गेनाइजेशन MFO गी प्रेसिडेंट बोबोई कोरी मयुमदा फोंगदोरली वाफम असि मेजर खुलदा लेबा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा फोंगदोखिबनी माकना मखा तारदुना हाई इरमदम असिदा खुंदा मिनरिबा कांगलुप फुरुप अमत्ता ओइना पुनसिंदुना आइडिया ऑफ मणिपुर सागतपदा मैतै पांगल सु चाउना सरुक याबता नतना मणिपुर दा थोकपा थौदोक खुदिंगमक्ता मैतै पांगलना मांगजिल थाना संचिंदुना अचौबा थौदांग लौदुना ngasi फावबा लाक्ली अदुबु इंडिया लैंगाकना माइनॉरिटी ओइरबा मैतै पांगलदा येंगलिबा मित्येंग असि हक्चिन लौई मणिपुर की हिस्ट्री सेमबदा मैतै पांगल याउदना मपुंग फागद्रा हाइबसु मुन्ना खंगबियु लोइना मतम कुइना मियामना तांदुना लाकपा मियामगी ओइबा लेंगाक अदु हंदक सेमलकपा असिमक थागतपा फोंदोकपगा लोइना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हापदा मैतै पांगलगी MLA अहुम लेबगी मनुंगदा अमदा मिनिस्टर की पोस्ट अमा हापीदबा तारगदी मियामगी ओइबा अकनबा इहो अमा लाकपसु याई वागदबा मतमदा वामिनरगा चाकथुंग फंगलमदाइदा इंथोकलगा थम्बीबा असिमक अरानब खोंथांग अमनी आइडिया ऑफ मणिपुर सागतसी हाइरगदी कांगलुप फुरुप की खेनबा अमत्त थमदना अपिकपा फुरुपसु मथक्ता पुखत्तुना थोंग मानना चटमिनबा मथौ ताई हाइखिबगा लोइनना मैतै पांगल सिंगबु नमसिलगा थमगनी हाइबगी वखल थादोउ फोंदोखी थुम फंगम दाइदना हाइबदो हाइबदि मुइदो इंथो पुस्तोरमदो अदुदि याम लानि हाइबदो मा ए बेतोनि युगी मेयानो थंजगे हाइबो पोसिंगसि एकोइ मसिन दुक्सिनसि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी से सिसि मसिसि चैलेंज तो बने हाइबसे ए इंडियन गवर्नमेंट ए मसि अकनबो हम थमजरि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन द मयक सेंग यावरबा मियाम की लेंगाक अमगी ख्वाइदगी मरु ओइबसी लेबाक असिगी मियाम की पुंसी कनबा अमदि लंथुम युमकै ngakpa हाइबसिनी अदुना ममांग द लेरंबा बीजेपी सरकार अदुना राइट टू लाइफ राइट टू प्रॉपर्टी असि कनबंग अमदना चतखरबनी पीआर लेंगाकनसु ngakpa ngamkhidrabani हाइना लाकदबा 13th मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन द कुंबी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा INC की कैंडिडेट अमा ओइननबा थौरांग तौरिबा मोइरांगथेम मेगचंद्रन हारी वफम सिंगसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की पोलिंग स्टेशन 29/17 कुंबी सेतुपुर की प्रजा मियामना अंगम फौ अमदी सेल कया पुथोकनदुना अमत ओइना मोइरांगथेम मेगचंद्रबु सौगतुना मतेंग पांगबुई थरम अमा कुंबी म्युनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 2 की कुंबी सेतुपुर मादोपता पांथोखिबदा फोंदोखिबनी 29/17 की पोलिंग कमिटी ना सिंधुना पांथोखिबा थरम अदुदा मोइरांगथेम मेगचंद्रबु सौगतुना INC द नौना यारुकलबा पोलिंग स्टेशन 29/17 की मियोई सिंगदा मेगचंद्रना कांग्रेस की लंयान यानदुना तरामना ओके पोलिंग असिगी प्रजा मियाम की तेंबांग लोइनना थौजाल पिबिबगी थौरम अमा पांथोक पिबा असि यामना अपेनबा अमदि थागतचबा फोंदोकचरी हाइखि पिआर सरकार सुमसु नाकोनम लेरबनी हंदिन हंदिन अखोगी साइक्लोनदा नानु कोन आया कोन अमदि फौजा खाइदे बोम कापसिलपगी तत्तना फोंदोक तारिबनी तोहान मणिपुर की मफम कयादा पिआर सरकार लेरगसु अखोई तत्तना अदुम खुदोंग थिबा चिन्नगदि लेरबनी सीएजी एजेंट खन ले चलिब चही लिसिंगनी कुंतरुक असिगे जनवरी 19 फेब्रुआरी अमा फाउबा वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन अमदि फाइन नेचुरल न सिंधुना रुक्मिनी नगर ऑडिटोरियम गुवाहाटी असम दा पांथोखिबा फाइन नेचुरल मिस्टर एंड मिसेस इंडिया नेचुरल 2025-26 कॉम्पिटिशन द सरुक यादुना मणिपुरी सिंगी मरक्ता अहानबा ओइना ईस्ट इंडिया मिस ग्लैमर ओवरऑल द गोल्ड मेडल अमदि फाइन नेचुरल द सु गोल्ड अमा अमदि सिल्वर मेडल अमा लौरक्लबी नौमाइथेम लिंथोय ngамबी साउथ एशियन ऑल स्पोर्ट्स गेम फेडरेशन अमदि इमुंग मनुंगना तरामना ओखरे
Linthoi Ngambi Singjamai Chinga Mathak Manipur College Road Tagi Nomaithem Nabkishore Amadi Neni Kumari gi Machanupini Mahak Amadi Mahaki coach Konthozam Punsiba Amadi Atai Sanroi Ahunga Punna Bir Tikendrajit International Airport Imphal the Hek Yorokpaga South Asian All Sports Game Federation Technical Director cum General Secretary GM NGJit Kumancha Amadi Atai Thomising South Asia Federation Tuishu Committee gi Chairman Sifu Dr. Huidrom Roman Singh Amadi Imung Manungi Singna Linthoi Ngambi Mahaki coach Amadi Atai Sanaroi Singda Leipareng Sibiduna Taramna Oki President Rule Leiringai Matamda Vidyap Singna Thagi Honorarium Kra Hengatlam Liba Asumna Lakliba Anubulengak Asinasu Vidyap Singna Tengnariba Ate Awat Apasing Athu Matamda Mankatpiu Haina All Manipur Vidyap Welfare Association Central Committee ki President S Sanjitna Apil Torotli Wapamasi Imphal East District ki Vidyap Welfare Association na Sinduna Kongbada Leiba East Garden la Pangthokpa Get Together gi Thoromda Haikibani Imphal East District Police SP Additional SP DSP Amadi OC Singh Yauna Pangthokpa Thorom Aduda S Sanjitna Makha Tarduna Manipur Leiba Vidya Personal Listing Taraga Yankhaina State Asigi Law and Order Ngakpada Loriba Thodang Amadi Vidya Singhi Imung Manungna Tengnariba Awaba Kaya Asigi Yenglaga President Rule gi Lengakna Thagi Honorarium Hengalakpa Asik Taramna Oi Masina Vidyap Singh Awab Asi Kharadi Koklagani Adabu Haujikchu Hiram Kayada Awab Kaya Mayoknari Maram Asina Lakliba Anauba Lengak Asina Vidyap Singh Awaba Yenglaga Atai Awat Apasing Menkhatpiu Vidyap Singh Maikaidagisu Makhatana Lengak Ta Kari Taksinba Yahabage Haibadu Yenglagani Haiki Yakoi Arti Tamakanda Apoi Tawila Habshan Committee Committee Aduga all men put like Taraga Tratuki, member single Venana, a way of saying which I think another to give a Tana kind of way, but the Tonam Honazari have a country, all men poor, the real welfare, and yet any people, see what country, country have a country, in Medara. Thank you. Awang Nongpok State Singda Ihan Hanboina, Sanzen Tongi, Mahabal Lambigigi, Tumbutong Fawda, full depth reclamation. FDR gi Kutang Lambi Semba Hokre, FDR process Asi, environment friendly, Oibagi Matakta, Lambi gi level, Wakat Hande, Amadi, Hena Mapangal Kanba, Oibana, Lambi Namthabagi Chang Ka Hena, Hantagani, Haina construction work Asibu, Suriba AMR India Limited ki engineer Lewis Katrina Tamlakli. Thabak Asi ki Matangda, Mahakna, Pamisingda, Fongdorokpada, Thabak Asi Public Works Department ki Rigid Pavement Project ki Makada AMR India Limited Amadi IRCO na Punna Kusamnaduna Paikat Pani FDR process Asigi Ahanba trial Oina Sanjan Thongdagi Mahabali Lambigi Tumbutong Fawa kilometer Amaga meter Kun Sangwa Mafamda Thabak Asi Paikat Pani Makhatana Atopa Mafam Singdasu Paikat Nanaba Pandam Thamdi Haiki Makna Makhatara Hai Lambi Asigi Hozik Lairiba Layer Asi Takhairga Bitumen Sinabagi Mahut Simen Oina Sinjin Gadabana Numit Humni Dagi Redni Fawgi Telamatam Asida Miamna Mapung Pana Sinaba Yagani Miamgi Yaipa Nabagi Nabak PWD na Thamliba Lambi Thong Sembagi Kanglon Sing Ngakna Paikat Pathabak Oibana Athuba Matamda FDR gi Apaba Lambi Ama Miam da Kusinaba Ngamlagi Islamabad ki Sehzad town area Laiba Tarlai Imam Bagda suicide bomber Amana Matom da Pokai Handuna Me Humpumapan Hat Kre Mui Chamaga Humpumapan Romna Asok Apan Nangkre Hari Pakistan ki media report Amagi Matung ina Thaudok Adu Numit Nungba Matung Lining Pump Sia Palace ki Man Geta suicide bomber Adu Matomda Pokai Hanzakibani Suicide bomber Aduna Miam like Krum Libo Mapam Aduda Changnanaba Hotnabada security guard Chingna get the Atingba Pibadagi suicide bomber Aduna Matomda Pokai Handuna get ki structure sing like Krum Pump building Adugi
अनकपद लेबा बिल्डिंग की थोनाव सिंगी मिक्सेल सिंग काइबा वीडियो फुटेज दा उखी लोइना अते अकाई मरक्ता असीबा हक्चांग सिंग मखुत मखोंग तोंगान तोंगान तादुना लेबा सिंगसु वीडियो फुटेज दा उबा फंकी बम पोखाइबगी थौदोक मरी लेना इस्लामाबाद की जनरल ऑफ पुलिस ना सिटी अदु इमरजेंसी लौथोखरे पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ना सिटी लाइक्रुमफम अमदा बम पोखाइ हनखिबगी थौदोक अदुबु कंडेम तौरदुना मियोय हुपुमापन सियनखिबा अमदी का कया अमना असोक अपन नंहनखिबबु थमोय शोकना नुंगाइतबा फोंदोखि सानबगी पौ अमोफा मोरंगना NSPC लोकताक पावर स्टेशन की मखाद सिंधुना मोरंग मल्टीपर्पज स्कूल ग्राउंड चथरिबा 16th लोकताक ट्रॉफी 2026 की ngasi sanakhiba मैच दा RFCC कैनौना अक्सा क्वाक्टाबु पंजल मापल सुनोदा थोइकी RFCC की पंजल सिंह अदु जर्सी नंबर 7 आइस टोरेस ना मिनट कुमाथोय हुंपुमाथोय अमदी मरफुनिथोय चतपद चनखिबनी अतै पंजल सिंह अदुदा जर्सी नंबर 10A Krishna minute kunithoi kulumdoi kunipan jersey number 18 RK Mangal Sanana minute kuntra manga jersey number 20L Sanathoina minute Yankhaimari amadi jersey number 22 NG Manimatumna minute Umudataret Chankibani Lamoidong Mamang Lekai Citizen Club LMLCC Lamoidong na Sinduna Club Aski Ground Chatariba 6 Village Level Open 9-man Aside Football Tournament 2026K Ngasigi match da Haibong Makong FC Uchiwana LMLCC Lamoidong bo Panjal Tara Suinoda Maithiba Pikre Aroibada Maroyo Pau Amuhanna Orientation program on maintenance and welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007 and Manipur Rule 2023 program pangthokre. Sothei Furuki numit taret ni chathagadaba conference cum sports meet 2026 ngasi purum sumbang village da hudokre. East India Miss Glamour overall the gold medal amadi fine natural the su gold medal lor krabi nomaitem linthoi ngambibo taram okre loinana Pakistan Islamabad suicide bomber amagi attack ta miroi humpumapan sikre ngasigidamakta de paudam pijaba matang asida losinjare metyang tabirba khwai punapo amuka hanna khurumjari